Komanda Mvuma Pariko Tuku, General Mutayomba Stani. Hii ni silaha ya adui, silaha nzito, yani 12 tuko nayo. Tumeigundua mpaka sasa, tumeikamata kwa mapambano, tumeishika risasi kwa risasi. Adui imerumia sana, maiti mingi na mateka tuko nazo kupitia hii silaha. Antuka kazi inachapiwa hapa. Silaha hii tumeikamatia kwa bigembe, mujinga moya wanaita bigembe, pumbafu moya. Okay, sawa. Silaha hii kupitia Pariko tuko nayo. Asante sana. Mu Gicuku kuri uyu munsi wa gatatu indwi kwigenekerezo rya 25 Ruhuma 2026 birahindutse byo ku mirongo y'imbere y'urugamba mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Bibaye ibindi kuva imbaraga muri teritwari ya Fizi hamaze kugera ibikoresho bikomeye bigomba gukoreshwa n'abaparashiteri bo muri Angola, bikaba rero bihura neza na strategie militaire ya Rwanda. Bijyanye rero nuko kuri ubu ngo hamaze kuba hatangira air strike capability, bijyanye rero nuko Sukhoi 30 ndetse na Sukhoi 25 zamaze zizanwe n'igisirikare cya Angola. Ni muri operation zidasanzwe bijyanye na joint military security meeting yabaye ku itariki ya 19 ndetse na 21 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Inama yahuje abakuru b'ingabo z'ibi bihugu yabereye i Bujumbura kuri hoteli Kiriri Garden. Turaza kureba bijyanye na operational commanders bitabiriye, turebe ibijyanye na joint operation plan, turebe nibiri kugenda bitegurwa bigiye kuba ku bijyanye na ground forces. Biratangazwa ko Fdnb igiye gufatanya na TPDF ndetse na Fardc mu guhashya 23. Ni mujye kandi bamwe mwakurikiranira hafi biri kugenda biba baratangaza ndetse bakavuga byinshi ku bijyanye nibiri kugenda bivugwa ndetse binagaragara ku zabaye, bivuga ko Lieutenant Colonel Wiringoma yaba yivuganwe na Frdc. Ni mujye kandi kuri ubu bikomeje kugenda bitangazwa ndetse binaboneka ko igisirikare cya Frdc cyakoze amavugurura akomeye. Ni mujye kandi bitangazwa kandi binemezwa ko umutekano ndetse n'ibijyanye no kuwucunga byavuguruwe. Turaza kureba rero ibiri kugenda bigaragara, turebe uko abantu babivuga mu bijyanye na chronologie opérationnelle, turebe ibiri kugenda bigaragara, reconnaissance et surveillance, turebe système d'observation thermique et optique, target acquisition ndetse n'ibigiye guhinduka mu bice bitandukanye. Turaza kubabwira ibijyanye na conformation de cible, turebe ibiri kugenda bigaragara ndetse na déchante matériel imagéré, turebe position dominante. Turaza kubabwira avantage tactique ku bijyanye na zone semi-rurale ibigiye kugenda bihabera. Si ibyo gusa, turaza kubabwira ibijyanye na battle damage assessment, turebe ibiri kugenda bigaragara, turebe n'ibiri gutegurwa bya frappe chirurgicale Frdc igomba gukora. Ni muziro twicarane kuri iyi page ikomeye, turebe ibiri kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa kubiri kubera mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ubundi byizi nkuru bijya gutangira hari mu rukerera rwo kuwa kabiri kwigenekerezo rya 24 Ruhuma 2025 nibwagana ku isa ya 8:40 mu gace ka Rubaya ahazwi nk'icumbi ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Habaye igikorwa cya gisirikare cyo mu kirere aerial strike cyakozwe hifashishijwe drone yitwaje ibisasu ibizwi nka armored UAV cyase combat drone, cyagabwe mu kunzu yari isa cyangwa si farm iri ku gasozi kari hejuru ya Rubaya. Abatangabuhamya ba gisirikare mu masaha ya mbere y'ijoro babanje kumbwira ko ibintu bitari byoroshye. Ni mu gihe rero andi makuru yagendaga avuga ko hari drone zabanje kuza zigenzura ikirere muri aka gace ko muri teritwari ya Rubaya, ko muri teritwari ya Masisi ahazwi nko mu Rubaya.
mu gushakisha ibizwi nka target acquisition no kugenzura neza binyuze muri systeme d'observation thermique théotique nyuma yo kuyobora kwemeza intego aho iherereye habaye guhamya icyemezo cy'igitero ibizwi nka confirmation de cible n'itangwa ry'itegeko ryo kugaba igitero. Biravuga ko hashize iminota mike drone ya komba yinjiye mu kirere cy'aka gace igendera kuri coordonnées géographiques zorejwe n'ikigo kiyobora ibingibi kizwi nka centre de commandement et contrôle C2. Iyi ni drone yateye misiri ifite guided de précision igwa ku nzu yari igenewe kuba yagabwe iki gitero. Habayeho explosion ikomeye yasenye igice kinini cy'inyubako bituma habaho dégâts matériels majeurs n'ingaruka ku bari bari muri ibi bice. Iyo nzu yari muri zone semirirare mu isambu iri ku gasozi gafite position dominante ahantu hafatwa nk'ari avantage tactique kubera ko habaye ari hejuru y'umusozi wa Rubaya ndetse akaba yegereye n'imihanda igana mu bindi bice. Abasasanguzi mu bya gisirikare navugishije bambwiye ndetse bemeza ko ahantu hatoranyijwe kubera agaciro kari strategique by'umwihariko mu rwego rwo gucunga ibikorwa bya gisirikare. Niyo mpamvu abayobozi ba 23 kenshi aribo bajyaga kuko batekerezaga ko ibitero byaza biturutse ku butaka bitapfa kugera ku gasozi byoroshye ndetse nabo babasha kwirwanaho byoroshye. Abari hafi aho iki gitero cyagabwe bavuga ko bumvishe urusaku rukomeye rw'ibiturika hakurikiyeho umuriro mwinshi n'umwotsi muremure byerekanye impact direct ya misile ku nzu. Mu minota yakurikiyeho habaye kuzenguruka kw'indege zitagira abapilone mu kirere mu rwego rwo gusuzuma ibisubizo by'iki gitero. Battle damage assessment iyo operation ariko bigaragara nk'igikorwa gishingiye kuri renseignement précisé rikorwa mu buryo bwa frappe chirurgicale bugamije kugabanya ibisago byo kugira nabo baturage no gutera ku ntego yihariye. Ikoreshwa rya drone armée riragaragaza ubushobozi bugezweho n'ikoranabuhanga rya gisirikare rishingiye ku gucunga ikirere, gutahura neza no gutera mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Abasasanguzi bo baremeza ko ubu bwoko bw'ibikorwa bugamije guhungabanya imiyoborere y'imirongo y'itumanaho n'imbaraga z'imitwe irwana binyuze mu gukuraho ubuyobozi bukomeye ku rwego rwa tactique na operation. Igitero cyo mu kirere cyagabwe i Rubaya mu rukerera rwo ku itariki ya 24 Ruhuma 2026 cyabaye igikorwa cya gisirikare giteye neza. Ni mu gihe kandi kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara ko ibintu byahise biba mbishanja cyase bihinduka nkuko tugiye gukomeza tubibabwira. Amakuru ahari aravuga ko mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ibikorwa bya gisirikare bikomeje gufata intera, aho ihuriro ry'ingabo za leta rikomeje kongera imbaraga mu mirwano ikomeye bahanganye muri M23 bafatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo MRDP twirwaneho. Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 2026 igisirikare cya Angola Forecast Amados Angonasi FAA cyase FTWA cyohereje double A umutwe wihariye w'abasirikare bagera ku ijana biyunze mu ikorezwa rya gisirikare ry'ibikorwa ry'indege. Nk'uko bigaragara ni air deployment ku kibuga cy'indege cya Kahami mu ntara ya Tanganyika. Nyuma y'amasaha make igice cy'izo ngabo kimwe cyahise cyoherezwa Ibaraka muri teritwari ya Fizi mu rwego rwo gushyigikira ingabo za Fardc mu bikorwa bya combat operation ndetse na anti insurgence operation. Biro bikaba byarabaye ku munsi nyirizina wagombaga gutangirwa agahenge ka diplomasi kari kasabwe na Angola bigaragaza ihinduka rya strategie militaire y'u Rwanda aho havuye ubuhuza mu kwinjira ku mugaragaro mu ntambara mu rwego rwo kongera ubushobozi bwo kugaba ibitero by'ikirere air strike capability. Angola yohereje indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 30 Sukhoi 25 zashyizwe ku kibuga cy'indege cya Karami zigamije gushyigikira ibikorwa bya cross air support mu bice by'imisozi miremire ya Fizi, aho FC na MRDP twirwanaho bafite ibirindiro bikomeye. Hagati y'itariki ya 19
n'itariki ya 21 z'ukwezi kwa 2026 habaye inama ihuriweho y'abagaba bakuru b'ingabo Joint Military Security Meeting yabereye Bujumbura muri hoteli Kiriri Garden ihuza abayobozi bakuru b'igisirikare b'u Burundi na leta y'intwaro rusange ya Kongo. Hari kandi n'uhagarariye Angola. Iyi nama yitabiriwe n'abagaba bakuru b'ingabo, abadiplomate n'abategetsi bashinzwe ibikorwa bya gisirikare operational commanders. Iyo nama yibanze ku gushyiraho plan opérationnel ihuriweho Joint Operational Plan igamije kugaba ibitero bihuriweho ku birindiro bya AFC mu kibaya cya Rusizi no muri territoire ya Uvira, hifashishijwe ingabo zirwanira ku butaka ground forces n'ingabo zirwanira mu kirere air forces, hagamijwe kwigarura ibice zafashwe n'inyeshyamba no gusubiza ubusugire igihugu. Kugeza ubu ihuriro ry'ingabo za leta Frdc rigizwe n'ingabo nyinshi zifatanyije coalition forces zirimo za Kongo, izangora, izo Burundi n'imitwe ya Wazalendo, FDLR, urubyiruko rw'imbonerakure ndetse n'abacancuro baturutse mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo no muri Algeria. Ibiro bikaba bigaragaza ihuriro rinini rya gisirikare rifite ubushobozi bukomeye mu by'imbunda, mu by'indege no mu by'intwaro ziremereye. Hagati aho umujyi wa Rubaya muri territoire ya Masisi, abaturage bagaragaje imyigaragambyo yo gushyigikira Frdc nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zisubiye inyuma zivuye mu bice bitandukanye biturutse ku gitutu gikomeye ibizwi nka military pressure cyatewe n'imitwe ya Wazalendo fatanyije na Frdc. Mu mirwano iherutse Wazalendo bamaze gutangaza ko bagenzuye ibice by'ingenzi muri strategique birimo Kasenyi, Cugi, Kinigi, Kazinga. Aka Kazinga kakaba ari agasozi gafite agaciro gakomeye mu bijyanye na tactique et stratégique ndetse no gufungura inzira igana mu gace ka Mashamushaki. Ibikorwa bya gisirikare biragaragaza intambwe ikomeye mu kwigarura ibice byafashwe n'ihuriro rya M23. Umutekano ukomeje kuba muke mu nkengero za Rubaya, aho imirwano ikomeje hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro mu rwego rwo kurinda abasivili, gusenya ibirindiro by'umwanzi no kugarura ituze n'ubusugire bw'igihugu muri ibi bice. Operasiyo zo zirakomeye nk'uko Roko Infoma abitubwira. Bihagaze gute bwa ingabo n'ubundi za AFC Yerekeza cyane makingaho yigere ku mirongo y'imbere y'urugamba hano za Masisi? Yego, ni igikorwa gikomeye cyakozwe n'ingabo za Fardc, aho nakubwira ko haburaho gato ngo bagere kuri iki kirombe cya Rubaya. yego, kandi ukabona ko baganje bari mu gace nyuma yo gufata aka gace ka Kaziga. Urabona yuko basa naho bafite imbaraga z'umurengera kandi bafite morale, kandi bihwanye n'uko n'ubundi babaze kubona amafaranga. Urabona yuko n'ubundi hari ibintu bisa naho biri bugore AFC kuba babasha gusubiza inyuma izi ngabo, kuko nakubwira yuko bagabye ibitero mu bice bigiye bitandukanye, aho no mu Rucuro ari uko bakivangana n'ingabo ziri muri parike ya Virunga, bigaragaza ko n'ubundi bitari buze koroha habe na gatoya hano muri Nord Kivu. Ni mu gihe kandi muri Sud Kivu Minembwe nayo ikomeje kugenda isa naho imirwano ikomeye kandi ikomeje bitewe n'uko bashaka gutwatakira hamwe na Kavumu saa iyi ngiyi. Imirwano iracyakomeye, benshi baba bamubera abandi, ariko n'ubundi baracyagaba ibitero bava muri pariki ya Kabuzi Byega, kuko icyo bari gukora bo basa nk'aho ni no kudefanda, kuko umubare w'abasirikare uracyari ikibazo gikomeye cyane muri ibi bice byose. Abandi bagiye he bwana Safari? Nakubwira yuko abasirikare benshi ku munsi w'ejo bose babadeployinze muri ino zone ya Masisi. Hari umubare mwinshi w'abasirikare, nikomba imirwano irakomeye, kuko nakubwira yuko na n'ubu magingaya agace ka Gasenyi kari kubera imirwano nk'iyaberaga kuri Puwezero, kuko kano gace ka Gasenyi kameze nk'uko Puwezero yari imeze hariya mu Minembwe, kuko ni puwe strategique kandi yihariye, bigaragaza ko bitari buze koroha isaha iyo ari yo yose. Ihuriro rya Fardc ryamenyereye kwataka mu masaha n'ubundi kugaba ibitero bikomeye mu masaha y'isaa 4 saa 6 nibwo batangira kugaba ibitero, kuko
gahunda yabo ntabwo Safari nkunganiyeho gato hashize akanya gato binyuze ku rubuga rwa X rwa MRDP M23 RDC Congo bagize bati kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 2026 guhera saa 8:43 za mu gitondo indege zitagira abapilote zo mu ngabo ziburiweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu mu mujyi wa Rubaya mu buryo budasobanutse zitera ubwoba kandi zica abaturage b'inzirakarengane. Iki gikorwa cy'ubunyamaswa ni icyaha kibasiye inyoko muntu n'icyaha cy'intambara. M23 nayo iriyemerera kwikugabwa y'ibitero. Turaza kwitega iki kugeza ubu kurikije ibiko Rubaya barayisubiza biragenda gute? Mazinga ntabwo nahise mutangariza bitewe nuko ni ubwa mbere urugamba rugiye kururwa na generale, ubundi habagari abakoloneli kandi abasirikare bajyanye nakubwira ko ariyo abasirikare benshi kwikubitira ibaze kugenda imodoka murongo w'imodoka zirenga 10 zose zagiye muri kara gace muri zone ya Masisi. Urumva rero ubundi kuba bakoresheje drone ku munsi w'ejo bagize ubwoba bitewe nuko bavuga ngo ntabwo bagaba ibitero ku by'indege bitewe nuko ari umusirikare w'umujenerali ngo bafite ubwirinzi bukomeye. Ubwo rero n'ubundi ibi bitero byabaye n'ubundi ntabwo byabura kuko nakubwira yuko n'ubundi Rubaya bari hafi yaho. Urumva rero impamvu ikomeye ntabwo biri buze koroha isaha ku isaha ataba tuvuga ibindi bitandukanye bitewe nuko n'ubundi focus kandi igisabwa barabifite amafaranga barayahawe. Dushaka kuza kubabwira ibindi kereka AFC nayo urumva irasa nkaho yakangutse yari imenyereye ko amadifense yari cyara muri biriya bice bya Masisi abaye guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, ariko nakubwira yuko imbaraga zihari kandi bazanye force zimaze iminsi zitoza zizi by'imirwanire kurwana icyo bivuze. Urumva rero n'ubundi tubifite kumva n'ubundi nk'uko ku munsi w'ejo hiri imirwano kugeza mu masaha y'ingoro. Urumva rero tuvugana imirwano yatangiye mu masaha y'ijoro kugeza na n'uyu mirwano ikari gihari. Urumva yuko turi bubone results zitandukanye n'ubundi nizo turi kuvuga amagega. Mu by'ukuri kuba kugeza ubu ngubu Amerika yarahawe biriya birombe zo mu Rubaya imirwano akaba ari hise yimukira, nta zindi mbaraga zaba ziri inyuma mu makuru mwamufite y'ibiri kugenda bira ku mirongo imbere y'urugamba? Oya, imbaraga zo zirahari kuko nakubwira yuko maginga ya nyuma y'ibyo ngibyo hari abandi basirikare bakiriye nyuma yo gutanga ibyo birombe. Abasirikare baturutse muri Angola n'abavuye muri Afurika y'Epfo, ndetse ubu kubera uburyo wenda bwo kugira ngo bajijishe bumvishe ko bakomeje kuvuga ko n'ubundi abo muri Afurika y'Epfo ngo bashaka ubufatanye bw'igisirikare hagati ya Kongo ndetse kugira ngo nyine bigaragare ko ari uburyo bwa diplomasi. Ikindi kandi babonye yuko nyuma y'uko bagabye biriya birombe bahise bohereza Abafaransa kugira ngo baze gutegura amaoperasiyo. Urumva izo ndege nizo niba bari kuzihagurutsa ziturutse Kisangani. Urumva izo mbaraga zirahari. Ikindi kandi amafaranga yashowemo ni menshi, bityo ko nakuvuga ko iki kirombe cya Rubaya ni ikirombe cya kabiri ku isi kivamo amabuye y'agaciro agiye atandukanye. Urumva rero imbaraga zo z'imirengera zirahari kandi ntabwo kugeza ubu ntabwo haburamo bamwe mu basirikare n'ubundi b'abacanshuro bakomeye, aho navuga ko hari umutwe wa FDLR wavuye muri wari umaze iminsi uba za Zambia witorejeyo kandi udasanzwe umenyereye iriya bice. Urumva rero imbaraga zidasanzwe zirahari kandi zifite n'ishingiro kuko urumva buriya ni ubutunzi bwibereye hariya kandi bwigendera. Urumva rero imbaraga zo ntabwo zabura kandi ziri no kugaragara kuko ntabwo byigeze bibaho ko ihuriro rya FC ryahunga urugamba rikagenda riva mu bice, kuko bari bafite iyo batahunga, kuko ibi bice nubwo babifashe nta mirwano yabaye. Iyo badahunga bitewe n'imbaraga babona na iki gisirikare, nta maginga yatuma turi kuvuga amakuru atandukanye y'abasirikare, umubare mwinshi w'abasirikare bamaze gupfa. Yego, kubirebana wenda na ramforo Fardc kugeza ubu haba wenda hari aba special force bari kuzanwa baturuka mu bindi bice bazanwa mu operation, cyangwa izo operation ziri gukorwa n'abari basanzwe bahagaze kuri point d'observation muri Nord Kivu?
kuko ntabwo bari guturuka kure, bari guturuka Kisangani niho bari gutorezwa, no hari amaze iminsi hari gutorezwa abasirikare bazi kurwana mu by'amashyamba. Niyo focus yari yazanye ingabo z'Abafaransa ziherutse kuza zirenga 400. Bari kuzanwa mu buhe buryo bwana Safari? N'ubundi kuko ibice byabo biri hariya n'imodoka ziza zikabashyira muri ariya mashyamba ya za Masisi, ari naho hari defense zikomeye z'igisirikare cya Fardc, ndetse bivuga ko ari naho bubatse defense ikomeye ya FDLR, kandi FDLR iraganje ifite abasirikare b'intyoza bamenyereye iriya bice. Urumva ko bitari buze koroha na gato. Biravugwa ko defense zaturutse muri biriya bice ari nazo ziri kwataka mu ishyamba rya muri parike ya Virunga. Urumva rero ibitero bari gukora birakomeye, kandi ibice babona ko babizi ku rwego rwo hejuru. Yego, navuga nti kubirebana n'abacanshuro, imbaraga z'abacanshuro muri izo operation byihagaze gute kugeza ubu? Kuko mu bice zanga navuga ko ubuzima bwamaze kujya ku rundi rwego bitandukanye nuko byari bimeze. Maginga ya abacanshuro n'ubundi bari gutegura ama operation y'ikoranabuhanga, niko kazi, kuko ntabwo abacanshuro bakunze kugaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba, ntabwo bijya bibaho. Bo bategura ibitero by'ikoranabuhanga. Yego, turebye ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara ndetse binavugwa, reka nkubaze ku birebana n'ibivugwa by'umutekano ko no mu bindi bice bitandukanye no muri Sake naho umutekano ushobora guhungabana. Byo amakuru bifiteho na yahe bwana Safari? Ya makuru yo ni gisanzwe, umutekano guhungabana ko ni ngombwa, kuko ntabwo wangango Sake buriya ni point strategique. Sake ubundi udafite Sake ntabwo wafata n'urukiko, kuko abahungu bamaze kugeramo na za Goma hose bamaze kugeramo barinjiriwe. Abo nibo bagomba kugenda bateza umutekano muke kugira ngo nyine bahungabanye ituze ry'abaturage bari bamaze iminsi basurwa n'ubuyobozi, babaha ihumure, bababwira ko ibintu byamaze kugira biriya bintu. Ihuriro rya AVIS rimaze iminsi rikora niryo risa nk'iryabubuye amarangamutima ya leta y'Kinshasa, bigaragaza ko n'ubundi abahungu bo bamaze kugeramo. Nakomeje ngenda mubwira ko n'ubundi Goma yari yugarijwe, kuko operation ziri kurwa n'umugore umugore wa Nuza wa Kisekedi uvuka ari Bukavu. Bigaragara ko niukuriye urwego rw'ubutasi, urebe umuntu w'umudamu wemewe kuvuga ngo reka mfashe umugabo agakurira urwego rw'ubutasi. Ako kazi yagatangiye ryari? Yagatangiye nyuma y'uko n'ubundi ihuriro rya AFC rifashe ino Nord Kivu muri bino bice n'ubundi riri kugenzura amaginga. Urumva rero ubwo butasi burimo nibwo buca mu bice rwose bukagenda bungabanya icyo bashaka gukora. N'ubundi barashaka guhungabanya ituze ry'umutekano, none kugira ngo abaturage bagende bava mu byabo, noneho imirwano yongere ikari ku rwego rwo hejuru. Nta kindi bashaka. Babonye ko muri bino bice bya Masisi impunzi zatangiye kuba nyinshi, bahunga basatira uduce tutarimo imirwano. Urumva isaha ku isaha n'ubundi barashaka ko uduce twose badupushinga abaturage bakavamo, noneho hakabaho imirwano yeruye ritari ibyo gukinakina. Urumva rero n'ubundi niyo operation bari gutegura, nako kandi abonye bakunda kubikora. Icyo Fardc ikora irabanza ikabati wenda abaturage niyo baba 50, baba 100, niyo baba 400, niyo baba 500 bapfe, ariko abandi bave mu mirwano, noneho twebwe dukora akazi. Nuko bo bitereye aho Sake n'ubundi umutekano. Numva ntabwo Rucuro yaba ifite ikibazo cy'iyo mirwano. Masisi hari imirwano, Sake ngo iburemo intasi zishobora guhungabanya umutekano muri biriya bice n'ubundi. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri Ngerudendi bashyikiriza amakuru atusuye barabana n'umutekano, Politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa musi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, udukurikiye bwa mbere ufite ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Tara vista.